Simposarovi razgovori, odnosno Simposar podcast u epizodi Joško Jeličić, nekada sjajni nogometaš, a danas jedan od najpoznatijih i rekao bih i najpopularnijih TV nogometnih analitičara. Joško, dobrodošli i na Simposar i u Sarajevo i u Bosnu i Hercegovinu. Niste prvi put, čini se da se rado vraćate. Dobar dan, hvala na pozivu. Da, rado se vraćam zato što imam jako dobra iskustva već treću godinu, dobro se osjećam. Ljudi koji pričaju mojim sportskim jezikom, zdravi ljudi, zdravo okruženje i uvijek se veselim i rado odazivam. Počet ćemo naravno malo vezano za vašu karijeru. Rekli ste da je i sam njen početak vezan za Bosnu i Hercegovinu, tačnije za Tuzlu, i da su to nekako oni trenuci u karijeri koji se naravno nikad ne zaboravljaju. Tako je. Jugoliga, 18 godina, debitiram na Tušnju protiv Slobode. Ne spavam cijelu noć, logično od stresa i sveg tog što nosi prvi nastup i moje godine. Međutim, sa ovog aspekta danas, gledajući današnji nogomet, mislim da smo mi svi u toj ligi koji smo počinjali imali puno teže odrastanje nego što ovi imaju danas. Sad sa ove pozicije mogu reći da me je to puno više očvrsnulo, prvenstveno kao osobu, a onda kao i sportaž. Taj debi na Tušnju, malo da ipak dodamo, da posolimo, nije baš bilo lako napadač biti u ondašnjim uslovima, pogotovo na gostujućim terenima. Tako je. Sjećam se stopera, Bokšić i ja smo igrali dva napadača, a stoperi su bili pokojni Verlašević i Memišević. A tada su nogometna pravila, u smislu suđenja, bila puno liberalnija, reći ću tako, iako to nije bilo liberalno vrijeme, sve suprotno. I bilo je jako stresno. Dakle, primanje lopte okrenut leđima, dakle, to je nakon sezone dvije završiš sa PTSP-om od straha, pogotovo kad si mladi igrač. Ali ne samo u smislu oštrine, nego u toj ligi svaka ekipa imala je 4-5 igrača koji su znali sakret loptu. Ja se sjećam i Slobode, Želje, Sarajeva, Veleža. Dakle, to su bile ekipe gdje bi ti dolazio na gostovanje, gdje je bilo iznimno teško uzeti bod, a kamoli pobijediti. Uspjeli ste kao mladi igrač Hajduka osjetiti to vrijeme nekadašnje zajedničke države, pa osvojiti i trofeje u jednoj jakoj Hajdukovoj generaciji. Kasnije igrali i na Maksimiru nekoliko navrata. Može li se uporediti igranje za Hajduk i Dinamo kao u Španiji za Barcelonu i Real, ili nema ništa zajedničko? Pa, iskreno ne znam koja je razina igranja Barcelona i Real, to su najveći klubovi na svijetu, međutim rivalstvo između Hajduka i Dinama je najveće moguće, pogotovo u Hrvatskoj. Ja sam za vrijeme Hrvatske otišao iz Hajduka u Dinamo i bilo je jako stresno, teško, bila je to hrabra odluka koje ja možda nisam bio svjestan s tog aspekta, nego sam išao tamo zbog svoje obitelji, zbog svoje egzistencije. Međutim, i dan danas trpim posljedice te odluke jer emocije navijača, pogotovo našeg Hajduka, su takve kakve jesu i ja se moram nositi s time i svjestan sam da bi možda i ja kao navijač reagirao na sličan način. Međutim, s ovog sad aspekta ja sam apsolutno zadovoljan što sam bio dio dva najveća hrvatska kluba i imam maksimalan respekt i poštovanje i prema Hajduku i prema Dinamu. A taj internacionalni dio karijere u Španiji i Koreji, koliko se zapravo može reći da ste iskoristili u potpunosti svoj nogometni potencijal, generalno možda koju biste na kraju ocjenu dali svojoj igračkoj karijeri? Teško mi je pričati o ocjeni, ali da sam napravio puno manje s obzirom na svoj potencijal i kvalitetu, to je apsolutno točno. I prvenstveno mislim da je to moj problem, odnosno to su subjektivni razlozi. Dakle, nisam imao razinu svijesti o važnosti svakodnevnog kvalitetnog treninga, odnosa prema svom sportu.
jer sam bio iznimno talentiran i kroz talenat sam rješavao puno toga. Međutim, on ne da nije dovoljan, nego on je samo mali postotak u kontekstu nogometnog uspjeha. Prema tome, s tog aspekta ne mogu biti nikako zadovoljan, međutim, uvijek se moglo i gore. Ali popravnog nema. Nema, da. Da je bilo imat pamet koju imaš sada, međutim, jasno je da sad 20 godina ne možeš imati razinu zrelosti i svijesti kao što imaš sada. Koliko je bitno, evo, sada možda i kada govore mlađi nogometaši da su povukli nekad neke pogrešne poteze, otišli u sredine gdje nisu igrali radi novca, zbog novca. Šta je u tome prava formula? Da li treba imati prave ljude uz sebe? Koliko su tu ulozi i obitelji i menadžera? Danas je to na puno većoj razini. Danas većina tih mladih momaka imaju svoje obitelji koji su puno više educirane i ti mlađi roditelji su i obrazovaniji za razliku od naših. Mi smo svi dolazili iz onog sloja društva koje zapravo roditelji nisu imali razinu i ni obrazovanosti, niti edukacije da bi te mogli usmjeravati. Jednostavno, bili su proizvod tog vremena. S druge strane, uvijek je stvar i prostora i vremena, odnosno odluke u datom trenutku. Netko odabere pravu sredinu koja će mu omogućiti kvalitetan razvoj, neko ode za možda više novca, međutim u smislu svog razvoja potencijala ili mjesta pod suncem unutar momčadi ili kvalitete trenera ne pogodi, ali ja sam uvjerenja da uvijek kvaliteta, ako je uz vrhunski rad bilo kojim i zaobilaznim putem, ona će iznaći svoj uspjeh. Život nakon nogometa svakog bivšeg igrača je sada jedan novi izazov, jedno novo iskušenje. U vašem slučaju ste otišli u ove, rekli bismo, i novinarske vode. Kako se do toga uopšte, kako je do toga došlo, kako se to dogodilo? A prije svega, nažalost, mislim da većina mojih kolega, odnosno svi mi koji kad prestanemo igrati nogomet nismo pripremljeni za ono što slijedi. Većina zapostavlja školu zbog nogometa, bar u naše vrijeme, jel? I najčešće su u svojoj karijeri kad su opjevani, popularni, slavni, reći ću i bogati, najčešće su okruženi ljudima koji nemaju ni kvalitetu ni razinu da ih čine boljima. Prema tome, većina nas nakon karijere ulazi u problem. Što sada? Nisi educiran za većinu toga, izgubiš onaj dodir sa stvarnosti, jer više uđeš u zaborav, jer više nema one popularnosti, nema otvaranja vrata i zapravo većina nas ulazi u problem života nakon nogometa. Uvijek sam radio na sebi, škola mi je uvijek dobro išla i zapravo ne mogu reći da sam imao jasan cilj kad završim igrati nogomet, međutim uvijek sam imao dosta bogat vokabular, uvijek sam puno čitao, pratio nogomet i zapravo većina nas se najbolje osjeća onome što najbolje radimo i poznamo, a to je nogomet. I zato mi je drago da sam praktički ovo je sad već 15 godina se bavim ovim poslom koji volim. Svjestan sam i tržišta koje je malo, koje je takvo kakvo je, međutim ja volim našu ligu, ona je naša kakva je da je, volim i poštujem sve naše klubove, trenere, imam sjajan odnos s njima i mislim da u smislu i marketinga i praćenja naše lige mislim da smo napravili veći iskorak i to je prvenstveno zasluga Hrvatskog Telekoma koji ulaže veliki novac za televizijska prava i podiže i kvalitetu emisija, samim tim i gledanost emisija, posljedično naše lige. 15 godina, znači sada je to već duga jedna karijera, možemo reći, ali bilo je i tu sigurno detalja koji su vam možda u jednom trenutku i predstavljali i opterećenje i lični nekakav možda problem. Koliko ste bili možda i nekada na prekretnici da kažete šta meni ovo treba? Pa naravno da čovjek bilo kojoj karijeri ima svoje uspone i padove i da dolazi u situacije zasićenja i stvari
koje te opterećuju. Imaš obitelj, danas živimo u, naravno, globalizacija, internetski mediji, svatko je novinar, ko god ima društvenu mrežu može objaviti i ispaliti svoje mišljenje. Ja uvijek nazovem to internetskom kanalizacijom gdje je jako puno pretpostavljanja. Ja to naravno ne čitam, držim do svoje nekakve osobne higijene. Vjerojatno ima i vrijeđanje i slično i treba se znati nositi s time. To je opterećivalo moje sinove, pogotovo, pretpostavljam da oni to prate, ali kad uzmeš u obzir sve, kao i u nogometnoj karijeri, postoje pobjede i porazi i po meni sve te situacije koje su bile iznimno stresne te u konačnici očvrsne i zato ja i jesam to što jesam, sa svim svojim manama i manama, kako ja volim reći, ali to sam. Ja mislim da sam autentičan, i to je ono što mene čini zadovoljnim i zapravo jedina moja nekakva osobna satisfakcija je u svakodnevnom razgovoru ili ljudima koji mene dirnu sa svojim ponašanjem ili odnosom prema meni gdje je doživljavan u dućanu, na aerodromu i stvarno ljude koji me komplimentiraju, koji mi govore da prate moju emisiju, da ostanem takav i to mi je jedna satisfakcija jer do ovog novog ugovora ja financijski moj posao nisam osjećao posebno. Ja. Tom Brady dobio je $375 milijuna da komentira NFL. Može li se živjeti od posla TV analitičara? Evo, po novom ugovoru mogu. Napokon mogu. I trebalo je 15 godina i drago mi je da sam kroz svoj rad došao do te razine da sad mogu i reći to. Međutim, isto tako ja sam svjestan da smo mi premalo tržište i da jednostavno nema previše prostora. Ja znam jako dobro moje kolege sa većih tržišta koja je razina njihovih primanja. Međutim, ja živim u maloj Hrvatskoj, volim svoju državu i svjestan sam da ne mogu biti plaćeni blizu kao oni, ali dok mene moj rad i moja liga ispunjava, gdje ja i dan danas uoči emisije imam onu osjećaj odgovornosti pa i pritiska, ja ću taj posao raditi. U trenutku kad to prestane, nema tih novaca za koji bih ja to radio. Dakle, sada je najmanje 1-0 više na ovom novom ugovoru odnosno na stari, to smo definisali. Kako isključiti tu subjektivnu dimenziju kada je u pitanju klub za koji navijate, a to nije nikakva tajna koji je i koliko je to možda još teže staviti onako crno na bijelo sve i razložiti na proste faktore? Pa prije svega čovjek je subjekt i logično da je subjektivan. Koliko god se trudio biti objektivan, naravno da imaš svoj stav, pa svake svoje mišljenje koje iznosiš je subjektivno. Jel? Međutim, baš sam s Nikom Kranjčarom pričao, on je imao sličan put kao i ja, ali u obrnutom smjeru. Možda je to nekakva moja komparativna prednost što sam bio u jednom drugom klubu, pa mogu to sagledati sa nekoj, ja ću reći, racionalnije sfere pogleda na ta dva kluba i prema tome, a moja osobnost i nekakav moj karakter, ja se nikad nisam bojao reći ono što mislim. Iako sam svjestan da, ali naravno nakon što ja bubnem nešto, da će to izazvati ili da će biti možda i nekakvi kontroverzi ili problema. Nažalost, to je i nekakva definicija mene, ja sam takav, ali u konačnici ja se ne pokušavam svidjeti svakome, jer mislim da to samo idioti rade. Bilo bi iluzorno očekivati da te svi vole, ali nemam problem ni sa kritikom, ni sa vrijeđanjem ako postoji po internetskim medijima. Me savršeno, da prostite, boli neka stvar šta misli Pajdo iz Zaprešića, mog Solina ili ne znam šta. Dakle, kažem, argumentiram, analiziram, kažem što mislim. Ako ti se sviđa, sviđa, ako ne, ne. Ono što je najvažnije, što sam siguran, sviđao se ja nekome ili ne, on će mene pogledati iduću emisiju. Ili da čuje šta ću reći pa da kaže tako je svaka mu čast, ili da kaže
da mi opet opsuje užu i širu familiju, ali će me gledat. To se zove televizičnost. Dakle, najgore je kad si ravnodušan. Dakle, onda sigurno nećeš okrenuti taj kanal i pogledat nešto što ne izaziva u tebi ništa. Da se malo našalimo, a kazao je Ćiro Blažević kad se tako nekako suoči s tim kritikama, onda provjeri stanje na računu u banci i nekako mu bude lakše. Jel? Dobro, recite mi sada, morate komentirati često i analizirati i posao koji rade vaši nekadašnji saigrači. Među njima su i danas neki zaista i cijenjeni treneri i uspješni. Koliko vam oni nekad zamjere, koliko se možda i te privatne relacije naruše? Tako je. Pa to je hendikep mog posla. Međutim, opet kažem, sve je individualno. Ako smo mi prijatelji, a sa većinom jesam, može doći do razilaženja u nekakvom razmišljanju nogometnom ili pogledu na nogomet. Jer nogomet nema egzaktne istine. Osim rezultata, tako svakom je dozvoljeno da svojim okom komentira nogomet. Zato i je nogomet najpopularniji sport na svijetu. Dakle, kad se priča o atomskoj fizici, jedan čovjek priča, a nas 20 bleji ko tele u šarena vrata. Ali nogomet je takav, svak može, ima pravo i to je i ljepota nogomet. Ali ako nisi spreman se nositi sa kritikom prvi ja u svom poslu ili trener u svom, onda nisi za taj posao. Imao sam, nažalost, različita iskustva. Imao sam situacije gdje sa suigračima nekadašnjim sam prestao razgovarati, ne svojom željom preko poruka, ali onda sam shvatio da zapravo nisam izgubio ništa jer nisam ni imao. Jer ako smo ti i ja prijatelji i tebi nešto zasmeta u mom komentaru, pa najminimalnije što me možeš nazvati da se sjednemo i da razgovaramo. A ne da mi preko poruke napišeš nije to u redu, ovako onako. Prema tome, sad već sa odmokom se puno lakše nosim s time. Poštujem sve trenere, opet kažem. Jedino što mogu imati nogometni pogled drugačiji, naravno uvažavajući to da ja nisam s njima 7 dana na treningu, šta oni pripremaju, na koji način rade na tome i u tom kontekstu razgovaram s trenerima da mi kažu što žele, kakvi su im igrači, koje probleme unutar slačionice imaju da bi bio što vjerodostojniji i pošteniji prema njima, ali da ću prešutiti nešto, sasvim sigurno ne. Vidimo da je zaista to što radite, pa čak i globalno. Evo, razgovarali smo sinoć sa Golemom Balagojevom, jednim od najpoznatijih sportskih novinara današnjice, koji je rekao da je vidio taj detalj kada je bio taj sukob, ili da ga nazovemo tim nekim možda drugim terminom, sa Gatuzom. To sam ja rekao odmah, mislim, sljedeću emisiju, da naravno bio sam sarkastičan, ali mislim da to stoji. Zapravo, s obzirom na način kako je Hajduk igrao i na trenersku stručnu kvalitetu Gennara Gattusa, kojeg iznimno poštujem kao čovjeka i znam, svi ljudi koji su bili u njegovom krugu u Splitu kažu da je prekrasno stvorenje, da ga u klubu tete, spremačice, oružari, ljudi zaposleni obožavaju. Dakle, ljude ne možeš prevariti. Znači, on je istinski dobar čovjek. Međutim, njegova trenerska razina, ja sam u toj emisiji rekao da zapravo sam ja jedini faktor hrvatskog nogometa kojem je on podigao vrijednost. Jel? A to stvarno je tako. Nakon toga ta priča je postala globalna. Jel? I ono što kažu, svaka reklama je dobra reklama. Bilo je teško u tom trenutku jer ne može se pripremiti za tako nešto. Međutim, sa odmakom, što se tiče konkretno te situacije, zapravo iznenadio sam sam sebe što sam uspio zadržati prisebnost, jer ja sam sve samo ne priseban u takvim situacijama. Jer isto imam taj mentalitet južnjaka i iskreno čudilo me što nisam reagirao drugačije, ali mislim da sam reagirao drugačije da bi to bilo pogubno za mene i za moj posao, jer moram zadržati jednu profesionalnu razinu bez obzira u kakvoj situaciji se našao. Jeste li se poslije možda čuli, vidjeli? Je, izgladili smo to jer ponavljam, on je krasan čovjek i u trenutku i razumijem, nakon utakmice izgubio si 3:0, pucate adrenalin, vruć si i on je takve krvi, on je isto južnjak dole Kalabrez i imam apsolutno razumijevanje i ja nema nikakvu lošu pomisao na Gennara Gattusa. On je
ja neću pričati opet o trenerskoj razini, ali u ovom smislu on je obogatio i našu ligu, sad on je veliko ime, a i ovim poštenjem i pristupom. I mislim da je ostao zapravo kao jedna pozitivna persona u hrvatskom nogometu, pogotovo u Splitu. Nije si zatvorio vrata jednim organom. Dakle, u Hrvatskoj možda se nekad i vrati, mada je sada, kako ste vi rekli, na dobitku, jer je postao na kraju krajeva i talijanski selektor. Vi dokad mislite raditi ovaj posao, koliko mislite da još možete imati taj gušt, taj zapravo užitak dok radite to što radite? Ako Bog da, ako me zdravlje služi, sve do trenutka dok ne uđem u fazu da to odrađujem. Nije stvar ni ugovora, ni novca. Zapravo ja kad osjetim da, evo, mi se sad dogovaramo, ja sad sjedam u auto i vozim za Zagreb da stignem pogledati moje utakmice, jer ih opet ujutro moram pogledati da bi ih analizirao i da bi imao kvalitetan pristup i odnos i analizu prema ljudima koje analiziram. To su treneri, to su igrači, a ja previše respektiram svakog nogometaša u Hrvatskoj ligi, da ne govorim trenera, da bi svoj posao olako prihvaćao. Prema tome radit ću ga sve dok budem imao tu razinu motivacije. Jer zapravo nekad izgleda dođete s rukama u džepovima, ispričate šta ste vidjeli na utakmici, a nije to baš tako. To iz fotelje ovih lutaka doma koji misle da je to tako izgleda. Međutim, onaj koji prati u kontinuitetu, on bi vrlo lako prepoznao razinu motivacije kod mene ili pala ili ne. S druge strane, ljudi od mene očekuju vjerojatno, pogotovo internetski mediji, oni očekuju ono maslo da oni dobiju svoje naslove i slično, a tu je tanka linija. Ja ne želim biti ni u kom smislu klaun, što više. Naravno, imam jedan svoj izričaj koji je osebujan, svjestan sam toga, imam takav jezik, odrastao sam u takvoj sredini gdje je sve ruganje, sarkazam i slično. Međutim, primarno i prioritetno je analiza, ozbiljnost i kvaliteta emisije. Iako je to na neki način donijelo i status celebrity-a, jer se pojavljujete u reklamama, zanimljivi ste i možda kolegama, novinarima, kada nije tematika nogomet, već bi vas pozvali da komentirate možda i neke druge stvari, politiku i tako dalje. Ja ne gostujem nigdje, evo, ovdje sam kod vas zbog Bahe i ne dajem intervjue. Upravo iz tog razloga ne želim biti, to je najveći problem u ovom poslu koji ja radim. Sa 54-5 godina biti toliko javan je jako stresno, čak i frustrirajuće. Ja to ne želim, međutim, to je posljedica posla kojeg radim i svjestan sam i da i novinari, pogotovo ti internetski mediji, da dobivaju podosta od mene, od mojih emisija i neka, to je dio posla, ali ono što ja kažem nekad u ironiji, mogli su i poslat koju Jeurić, jer klikani su ti članci, jel? Ne bi bilo loše da, jer sad sam dobio i unuka, ima se 3 sina, svaki Jeurić dobro dođe, naravno, u šalu. Ne izgledate baš kao deda, ali se osjećam kao deda. Ne znam sad. Recite mi za kraj, da budemo malo i aktuelni, ova sezona HNL-a je u toku, već sad možemo neke stvari, Rijeka je u jednom padu koji ne znam... Ali nažalost, što se tiče naše emisije, gledanosti i svega onoga što je bilo prošle godine, mislim da ovu godinu nećemo imati ni blizu tako. Prošla godina je takva anomalija bila koja će se rijetko... Završnica sa helikopterom i svim ostalim, da. U borbi za naslov, borba za Europu i borba za ostanak u ligi. Mislim da će se to rijetko ponoviti i bilo je vrlo konkurentno, neću pričati da je bilo kvalitetno, jer nije na razini konkurentnosti, međutim bila je jako zanimljiva, gledana naša liga, gledana naša emisija i drago mi je, jer znam koliko ljudi kod nas vole Hrvatsku ligu i ona je najgledaniji proizvod i od lige prvaka i od svega i tako i treba biti jednako kao i ovdje kod vas, jer kakva god da je, to su naše lige. Definitivno. Dakle, ta utrka ipak je krenula, za sad se čini da je Dinamo u poziciji da možda vrati tu dominaciju koju je toliko godina držao? Kažu da je iskustvo je majka mudrosti.
Ja sam prošle godine ispalio ovo vrijeme da će Dinamo do Božića biti prvak. I dogodilo što se dogodilo. Iako nema objašnjenja racionalnog. Dakle, to što je Dinamo prošle godine izgubio, to što je Dinamo izgubio prošle godine, to je scenarij koji, ne znam, Tarantino ne bi napisao. Ali ove godine je definitivno Dinamo najjači i mislim da na razini uzorka od 36 utakmica da niko ne može konkurirati Dinamo. Uz sve ono što će donijeti igranje u Europi, potrošnja, Dinamo ima sad takvu širinu, Dinamo ima sad takvu hijerarhiju unutar kluba, ima jednu personu koja je apsolutno anomalija, ja ću je tako nazvat, za hrvatski nogomet, pa ako hoćemo i u regiji, a to je Zvonimir Boban. Dakle, to je čovjek koji poznaje procese, poznaje upravljački dio kompletnog funkcioniranja i što je najvažnije, poznaje nogomet. I napravio jednu revoluciju, kompletno novu slačionicu sa jednim trenerom kojeg ja obožavam, Marijom Kovačevićem. Samo zatajnim trenerom. To je čovjek koji nije za ovaj nogomet današnji. To je predobar čovjek da bi bio dio ovakvih odnosa unutar kompletno globalnog nogometa i zato ga ja obožavam i uvijek ću stajati iza njega i želim mu sve najbolje, prvenstveno zdravlja, jer on je imao jednu životnu borbu koju ja uopće ne mogu sebi približiti i u tom kontekstu mu želim sve najbolje, ali kažem, Dinamo je apsolutno najveći favorit i sve osim sigurnog osvajanja našeg prvenstva bi bilo meni nevjerojatno. Svjesni ste da kada ovo budu slušali ljudi na jugu, u Dalmaciji, reći će pa šta je s Hajdukom? Pa uvijek je pitanje što je s Hajdukom. Nažalost, svoje stavove argumentirane iznosim iz nedjelje u nedjelju. 20 godina radiš jedno te isto, očekuješ drugi rezultat. Zna se tko to radi. Meni je žao jer najviše trpi Hajduk. Nažalost, sve ovo što sad danas Dinamo ima, tu razinu upravljačke strukture, brzih odluka, jasnih podjela prava i odgovornosti Hajduk nema. Godinama i u konačnici posljedično trpi Travnjak, odnosno rezultat, što mene kao Hajdukovca jako boli, jer Hajduk će uvijek za nas biti najveći klub na svijetu. Ugodno je bilo razgovarati s vama. Možda za kraj samo ukoliko imate jednu anegdotu koja bi možda bila zanimljiva za naše gledalce iz tog vašeg novog posla, nešto što možda baca i drugo svjetlo na taj posao, da nije sve baš u svjetlima kamera, u popularnosti, u statusu celebritija, već da tu ima možda i ona druga strana medalje. To je što god neko mislio da dođeš, sjedneš, ozvučete, nabaciš si sakojić, maramicu i udaraš šuplju. To je sve, samo nije to. Naravno, lijepa naša infrastrukturna liga, naravno pod navodnicima, nudi svoje različite situacije. Tako da kad je zimski period i emisija sa stadiona, dakle, kad osjetiš kako ti curi slina iz nosa, a ne možeš je obrisati ili su ti prsti zgrčeni od leda, gdje ti prostata plaće, a imaš 54 godine, ili tako, gdje trpiš na WC, gdje udara bura u kosti, gdje se ne možeš ugrijati nikada, a moraš pričati o očajnoj utakmici između Istre i Šibenika. Dakle, to su isto čari posla, zato svi oni koji pametuju iz fotelje, probajte jedno. Joško, hvala vam za razgovor i naravno nadamo se da ćemo vas ponovo vidjeti na Simposaru i ovdje u Sarajevu. Ako Bog da zdravlja, naravno. Hvala vama i kažem, pravo zadovoljstvo. Sve najbolje i u privatnom životu, a naravno i u poslu. Hvala.